ti? Da li znaš gdje su skrivene velike želje malih ljudi? Udobno se smjesti i zatvori oči, jer ću ti otkriti veliku tajnu malih ljudi. U jednu malu, idiličnu selu. Sve izgledalo kao iz bajke. Kućice su bile bijele sa crvenim krovovima, a dvorišta su mirisala na cvijeće. Djeca su se igrala na livadama, ljudi su radili na poljima i pomagali jedni drugima. Krave su mirno pasle travu, a kokoške su trčale po dvorištima, veselo kokodačući. Čak su i životinje u selu živjele u miru i skladu, svaka sa svojim zadacima i načinom života. U tom selu živio je jedan vrijedan i skroman magarac. Svaki dan je pomagao svom gospodaru, noseći težak teret, vreće žita, korpe sa povrćem i voćem. I pored svog truda, magarac je često dobivao samo malo hrani, ponekad nedovoljno da zasiti glad. Njegov je život bio ispunjen radom, pa je bio iscrpljen i tužan. Na kraju dana sklupčao bi se na svojoj skromnoj prostirci od slami i sanjao o boljem životu. Nedaleko od njega živio je lijep i snažan konj, kojeg je gospodar posebno pazio. Konj je bio okićen prekrasnim sedlima i sjajnim uzdama, a svaki put kada bi prošao selom, svi su ga gledali sa divljenjem. Magarac bi ga posmatrao iz daljine, sanjajući o takvom životu. Kad bih barem mogao biti kao on, mislio je. Tada bi živio u izobilju, ne bi se morao toliko mučiti. Konj je s druge strane imao drugačiji život. Iako je izgledao raskošno i bio pažljivo njegovan, osjećao je teret odgovornosti. Znao je da se priprema za težak zadatak. Morao je uskoro ići u borbu. Konj je u srcu osjećao strah, jer je znao da se mnogi konji koji odu u borbu nikada ne vrati. Pomisao na borbu činila ga je nervoznim, ali nije želio pokazati slabost. Magarac naravno nije znao za te brige. Njemu je izgledalo kao da konj živi bez ikakvih problema. Jednog dana, dok je magarac vukao težak teret kroz selo, primijeti konja kako stoji okićen, izgledao je ponosno i dostojanstveno. Kako je on sretan, pomisli magarac sa zavisti u očima. Volio bi biti na njegovom mjestu, bez tolikog tereta na leđima i sa gospodarem koji me čuva i pazi. Mjeseci su prolazili, a magarac nije mogao zaboraviti konja. Zamišljao je koliko bi mu život bio lakši kada bi bio na konjovom mjestu. No, jednog dana, dok je magarac prolazio selom, ugleda nešto što ga posve iznenadilo. Konj koji je nekada hodao ponosno i raskošno okićen, sada je izgledao posve drugačije. Šepao je s glavom nisko pognutom, a teški ga je jaram držao u kolima. Njegova nekada sjajna griva sada je bila razbarušena, a na licu mu se očitavala tuga. Magarac je zbunjeno prišao bliže i upitao: Konju, je li to neka čarolija? Šta ti se dogodilo? Kako si postao ovako slab i nesretan? Konj ga je pogledao tužnim očima i odgovorio: Nije čarolija, prijatelju, to je samo život. Otišao sam u borbu s našim gospodarom i tamo su me pogodili. Pao sam zajedno s njim i gotovo izgubio život. Kad smo se vratili, gospodar me prodao u bescijenje
jer sam šepav i nemoćan. Magarac je u nevjerici slušao priču. Osjetio je tugu za konja, a ujedno se posramio svojih misli. Shvatio je da nije znao kakve sve brige i strahove konj nosi u svom srcu, dok ga je on gledao sa divljenjem. Magarac duboko uzdahnu i reče: Oprosti konju, nisam znao kroz što prolaziš. Zavidio sam ti na tvom raskošnom životu. A sada vidim da svako ima svoje patnje, čak i kada se čini da mu je lako. Konj se samo blago nasmiješio, razumijevši njegovu iskrenost i rekao: Da, dragi prijatelju, nikada ne gledaj tuđi život i ne misli da je on bolji, jer nikada ne znaš kakve se brige i boli kriju iza onoga što vidiš izvana. Stoga ne zaboravi, nikada ne zavidi drugima, gledajući samo vanjski sjaj. Nikada ne znamo kakve teškoće i strahove drugi nosi u sebi. Svaki život ima svoje uspone i padove. Baš kao magarac, možemo naučiti biti zahvalni za ono što imamo, umjesto da žudimo za nečim što ne poznajemo. Zanimljiva priča, zar ne? Da li znaš gdje je stanio velike želje malih ljudi?